Ratko Mladić, Momir Talić i izdajnik Abdić s njima. Sakupiše din dušmani najbolje što srpstvo ima, pa krenuše s ciljem istim, horde krvave i zle, da unište 505. kičmu sile nebeske. Putem petokolonaša četnici su znali sve, da je vojska iscrpljena, da nema municije. Čuli smo iz komentara novinara nekih strani kako su bihaćkom džepu davno dani odbrali. Vjerujući da će proći, da će ići ko po loju, pošao je Ratko Mladić, poveo elitu svoju, naoružani do zuba, željni krvi bošnjačke, krenuli su da popale i pobiju živo sve. Prije sunčeva izlaska, prije pjetlova ezana, zasuli su revo radoč projektili sa svih strana, bježao je jadni narod, niti dužan, niti kriv. Činilo se iz tog pakla neće izaći nitko živ. Ostadoše vitezovi da prkose dušmanima. Na čelu je Izet Nanić koji rukovodi s njima. Zemlja gori i sva se trese dok četnici mrežu pletu. Vjera i čast ne dadoše pokolebat 505. Što imaše din dušmana, rekao bi tu se slilo. 8 dana grbilo je, a prekida nije bilo. Svaki dan dug ko godina, isto tako duga noć, sasipa je vijest stizala dok smo živi neće proći. Napad, najbolja odbrana, rekao nam je Nanić svima. Previše su jaki da bi naduravali se s njima. Odlučili smo da te noći ili sutra kad stanu krući, zauzmemo čulak kosu, kud se moraju izvući. S Čorkovačkoga platoa do Jalovskoga potoka krenuli smo, mrak je bio, ne vidiš prst ispred oka, počelo se razanjivati i čuo se crkut ptica kad smo došli neprimjetno do četničkih zemunica. Ne sluteći šta im sprema Nanićeva jedinica, četnici su s tenkovima došli nam do zemunica, čuli smo u pravcu Sipa gdje se teške borbe vode, s Motorolom Nanić javi, napadajte Boži mode. Gledam Hamze i Gazije, svaki hrabro u smrt ide, pa se pita, mili Bože, šta će čede kad ih vide. Kad odjekne Allahu Ekber, četnicima da će stati, koji ne uspije zbrisat, poznati ga neće mati. Čim smo napad započeli, četnici su put pod noge. Vidjeli su da je tvrdo i da će polomiti roge. Gdje nas koji dočekao, tu i osta, nije šala, pamti dobro suha međa, koliko ih je pozabala. Naoružaše nas fino, ratnog pjera bješe hrpa, pola dana radnom vodu trebalo je da potrpa sav arsenal što im osta raspoređen po čukama, nek ne brine Ratko Mladić, sad je u pravim rukama. Dan, dva poslije javlja Srna na radio Banja Luci kako im se Ratko Mladić našao u teškoj muci. Slomio je nogu, reče, imao je sudar mali, ali ne reče s našim zisom, to su sramno prešutali. Zaboravio sam jedan